कोही देखिनौँ खोइ थियो भने राति देखिन्छ के अघि देखिनौँ नि हामी कहाँ जाँदैछौँ गाइज हामी कहाँ जाने हो कहाँ लसुङ गरे ठाउँको नामै थाहा छैन घुम्न हे घुम्न जाँदैछौँ अलि लामो यात्रामा ठाउँको नाम घुम्न जान्छौँ के चाहिँ आफ्नो बजारमा के यस्तो ठाउँको नाम नथाहा घुम्न जान्छौँ कहिले के यस्तो पारा ठाउँको नाम के हो के बिर्ना आसम जाँदैछौँ के बिर्ना आसम आसम के दिन पैसा बाँड्न कि खाना दिन पैसा भान्नु पैसा लास मान्नु हुँदैन गाइस हो चिलमा हामी फिल्ममा ल बसेर अरू ल ओके अब चाहिँ हामी म अर्को भ्लगमा देखाउँछु ओके बाई